August ni som pali sang ni som ni pali ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule nimin khan Republican president candidate US President Donald Trump le billionaire Elon Musk-te chu darkar ni chungzet social media platform X a anin koma anin kom hun tura soya tanga minute somli chungvel chu technical problem wangin anin kom theilowa hemin huai ro hi chon tluang takin anin kom zuita ani hetia anin kom na hi live angai thatu mi makta duai khat aya tamman oma anua anin kom na audio record Elon Musk sana post le chu ni zan thleng khan voi makta duai somni pariat chuang play yani le to bok ani atir lama boinan nei deuh chu Musk chuan Trump tran lo tu te thil ti ani thu sein President Trump thu aso yang ti hlawh hrim hi mi engemaw zatan om ti chiang tu ani ati bok atir bera Trump atha tumna chungchangan soiduna Trump chuan kalu khalo thlezeu lowila chuan tu na hian kanin kom lo chiang khopang atia ex nei tu Musk chuan Trump hi tha tuma ka ni truma om dan chu mi huai sen dik tak om dan nia hriat thu soin chu huai sen na chu America ram himna ta na poimo hle ani atia mi huai sen tak tak hi khovelan tam hle a chungmi te chuan America president chu a huai sen lo tian hriat vai chuan andu apiang anti mai don ani ati zui ani khovela pa house ber ni mek Musk hi US president in thlan nung bera Trump du lo tu ani a Donald Trump po hi Tesla company in electric car siama wanga Musk du lo tu ani boka mase Trump patha tuma be ani nuwa Musk sian Trump a support don thu hi apuang ngal ani kha kumsang ni somni US president in thlan khan Musk sian president ni ta Joe Biden atana Trump patlak na chan lian tak zinga mi ani ve ome keni tan nimin US a thotran zan khan Musk le Trump te hi anin koma anin kom na hian thu thar te chiam om lova thianin kom satli ang dewin thu an soya Trump hian president a chukna konga amalak tumna tharemo Musk an tran puya tumdan lamemo an soidun lova President Trump hian tha tuma an ka dan chungchang te America rama dan lova pem lu tan tam chungchang te chu asoina sat berani anin kom na ngai thlak theina tur link kan posa hian minute somni chung zet chu technical problem awangin anin kom na thu ngai thlak theani lova anin kom ngai thachak hian mi nuai riat chong in link hi an honga anin kom hun chang tu te chon na thula an chan nuwa an ngai thlak theilo thu le an beidon thu te an post na samhan hle ani hetila hen Democratic Party candidate tur Vice President Kamala Harris chuan nikum mei thla Florida Governor Ron DeSantis Republican President candidate ni atum thu apon dona harsatna anto angche thila thlena wangin Trump adiriam takin khati laya Trump an social media a post chu exa hianaron posa anin kom zo nuwa Harris campaign team te hian thu chua siamin Trump le ho te hi Elon Musk le Mark sang boka mi ho sa te tana thokan ni heng mi ho sa du am tak tak te hian middle class te chu sum don nanan manga chuti chungchuan kumsang ni somni pali kumani to chungin live stream po anti lei theilo ani ti in an soizui ani soito angin Mark si Donald Trump du lo tu lo ni to thina X hi Twitter ani line Mark sana le ma khan Trump hi pai chua lo ni to a Mark sian ni kum ma sa mai po khan Trump hi president ni le tur chuan au pa to lu tu ka ti thu asoya ma se tha tuma ka ni nu ni na thamasa khan Trump a support thu apuang le ta ni Trump po exa hian account nei le phal sakani to a niminan in kom ma po hian Trump hian exa hian post voi ria te molai ani man nge ani Trump hian Mark san hena hian exa en call dan chu tha ti thu le pohoi sen takani thu a hrila a president le huna Mark sa ti angin sarkar ma sa ti dik lo thil tam tak pai chua tum thu a soya Elon Musk sang hi ka du ani fing si huai sen si ka mamo Education Department anga te hian heti zonga malak hi katumani ati exi khovel mishing tamberin thil sang hriat nan le vordar nana kan man me kani a kumsang ni somni pani November thla khan Mark sian exi lein hemi nu hian Twitter ani laya account nen phal saklo conspiracy theory san pu te po Mark sian lalut le in exi engkim om na mun ani de hot to a Twitter an pai nuwa Trump pathin rimin social media thar Truth Social asiama Trump hian follower makta duai sari le point panga nei line exa account ti nun le tak ti nun ani nuwa po engma post du lo reng
nimina tanga apos vele tran chawa hian follower makta doi somriat pariat aneya x chu mangtu an tamjok hle ti achianga Elon Musk hian follower makta doi za sompo pathum chuang anei mek bok ani niminan inkom na hian khovel mi puiteril ruadik lo zonga hruai thei tur thu an soyang ti hlau thon na lian hle a European Commissioner for Internal Market nilai Thierry Breton chuan ex nei tu Max chu European Union dan sang bo chelo tura vo khanin abik takin EU dan Digital Services Act 2022 chu zom ngei turin a hriat tira Trump a campaign thupuang tu Stephen Cheung chuan hei hi lo changin EU hian an mani lo in rel fel ve mai ro se US President in thlan tura aron in rol ve tum su se alo ti mia mai ani an in kom na tlang kom na Max chuan tun a hian khovel lo om le tura kan kalkonga du thlan na peng thuama kan ding meka chuta chuan kong dik kan thlananga ya nang hi kong dik chu ni in ka hria che ani ti in Trump hi a hril ani ni zan lama khovel website lianten Max le Trump te in kom na hi engtin nge an zia ti in kan han thlir kuala an in kom na an thu soi tak tak ziak manglovin Trump thu soi dik tok lo chi sang tarlan na de uvek ani a Reuters sa meu po he in kom na hi Trump an Democratic candidate Kamala Harris laka aniam chak ema wanga malak na angin antar langa Trump hian voi tam tak Harris ya soi chia ti te chu an zia lan sar ani Associated Press te BBC le CNN na po an ti na an thu soi poimo tarlan om lova Trump a soi chiat na lam hoi deuh hlir an ziaka amak angreng khop mai atir lama kan soi to angin nimina Max le Trump income na hi thian income na satli anga kalpui ani wangin Trump hian campaign na na mang lem lova tu poimo le policy thil te po an soi lem lo ani nimina thil thleng langsar tak chu Hamas hoin Israel khopui pakhat Tel Aviv bom tuma rocket an ka chua chungchang ani a Hamas ho hian Gaza Strip atangin rocket pahni an kap chuaka pakhat chu Tel Aviv khopui thlen ma Mediterranean Sea atla a pakhat phei chu Gaza Strip a thlo khum mai na tla ni IDF te chuan Hamas ho rocket ka chua hi an hriat thu le anuan chui man veka wangin siren po an tiri lo ni in an soya Tel Aviv le Israel ram hun thlen khada tangin rocket tlapuak ri hi hriat ni ma se Israel ram ka thlen ani lo hrim hrim ani Israel lamin siren tirik na tham po an ngai lo lain Hamas ho chuan an soibon hle thunga Hamas thupuang tu Abu Obeida chuan Hamas Paul pakhat Al-Qasim Brigade te chuan Tel Aviv le chevel chu M90 missile mangin an ka thu apuang ani Israel sipai IDF te chuan Hamas te rocket le missile ka chu lo dang tur hian IDF Division 98 chu anin ral ring rengti an puanga Khan Yunis chu Hamas hoin rocket ka chu na huna ta nan mana wangin be an tum thu an puanga Khan Yunis a civil mi om te chu inthiar chok turin an hriat tir ngal bok ani heti la hian nimin thleng Khan US chuan Iran in Israel a do mai la hlau thon om reng ni in an soya White House chupuang tu John F Kirby chuan tunkara hian in do na hi thleng thei reng ani ti in na soya ni heti la hian US President Joe Biden hovin khovel ram sang hruai tu te chuan Iran in Israel a do lo nan man la chun zom zela nimin Khan US UK France Germany le Italy ram hruai tu te chuan thu chua in trom siamin Israel le Hamas te inkara inka hai neyan du thu an soya British Prime Minister Keir Starmer le German Chancellor Olaf Scholz te chuan Iran President Thanthar Masoud Pezeshkian chu bia in sipai manga Israel do lo turin an nge na heti lai vek hian Egypt le Qatar te chuan Israel le Hamas inkara inka hai in rem na ne ni theinan in biak na chun zom tumin ma an la zel boka in biak na hi naktu khian chun zom le an tum ni in soyani Bahzar lo thlira wangin kan lo me